بخمل وروشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه. برای تماشاوانی مهجا جاری کدین به خلقک نوج برنامه زمانی ما ام به هفرنا ایروجی وانه ما بردامیا وانه می بورینا وانه ما ایرو مجارا ما دسر خوال بن کلاوی سپی مجارا که گلکی خوشه و کیفوا پربینا دوی مجاری ده هنگ تشتین گرینگ هنا دستور زمان جاری کدین امی به هفروان دوباره بکن بله ام نهاجی وانه خواه بنویسن شاگرد نهونجی خامده بکن او پشت نویسی ام هفدورا هنگ تشتین گرینگ بینن زمان شخام گود دست بیکی ام وانه خواه دست نشان بکن وانه ام زمان کردی زمان کردی مجار اما چیه؟ مجار ناوی مجار اما خوا ل بن گلابی سپی ناوی مجارا ما خوال بن گلابی سپی بله شاگردنا وانه اما هنا اكيد درجه اما وانه خا يعني مجاره خا بتي بن هور بنويسه يعني بتي بن هنا كي بتشوكتر جبوكو والله تيرا ممكن باشا ام بهبدوره بخوينن وبنويسن روجكي بايز هات شخو دسبيكا وكا بندا دسبيكي ما قول هنا كي والله ام بهيله روجكي پاییز هات او دنیا هنک بو he ام ve deri tamam bıkın henek bu hal هادي بر به سرمایه فرد چو هادي بر به سرمایه فرد چو شاگردنا لوی داری بهنوکک هیا هادي بر به سرمایه فرد چو خال هبو کامر داوی بو هادي بر به سرمایه فرد چو داران پلین خاد و شاندن داران پلین خاد و شاندن داران پلین خوا دوشاندن هفو کامر و درجی بداوی بو ام خالکی بنویسن جدایی که مزن خوازای پرسین ج ما گوت پشتی خاله ج دایی که مزن خوازای پرسین لبرچه هیا جود خال یانجی خاله جود خال لبه داره دخال هاتن نویسی کنگی اب هر دو خال یانجی جود خال یانجی خاله جود هر دو خال کنگی تین نویسی دما هر بجی دما دست پیکا و گوتنه لبه داره جدایی که خوزای پرسین چه بو گوتن هیا نه پشتی وی گوتن هیا نهاجی امی تمام بکن جو خواهد پشتی گو جو دخال یانجی
جود خال یان جی خاله جود تنویسین خیزک دبنده هیا اون گهدار میزین هبانو جویر حتانی vir پشتی جود خاله خیزک تنویسین دست پک آخافتنا کسکیه ام گلک وستیان ام گلک وستیان ام گلک وستیانه ببورینه جهاوینه و ام دکار دانه ها وینه و ام دکار دانه جهاوینه و ام دکار دانه ام گلک وستیانه چیل بر خالنا جی ها وینه و ام دکاردنه دیسا خال هبو کامه بداوی بو تمام بکن ویداره پیوستی آمه بخواه هیا پیوستی آمه بخواه هیا پیوستی آمه بخواه هیا جخواه پشتی بر ام ببورینه ام دخوازن دمک رازن چه هر دوره دبیجن ام دخوازن دمک رازن البدره چه بو خزای گوت خزای گوت ام حالی خوان بنویسن پیوستی آمه بخواه هیا ورچه تنویسین خال ام دخوازن دمکی رازن خزای گوت گوتنا تمام با گوتنا ها چه بو خزای گوت ما گوت پشتی گو دست بکا آخافتنا کسی که بی خیزک تنویسین بلا خوا آماده بکن بلا خو آماده بکن از جواره کلاوکی سپی ری بکن بلا خوا آماده بکن از جواره کلاوکی سپی ری بکن خال پلان گوت امی چه بکن دایکا خزا گوت
دایکا خۆزا گوت هون bi dilê xwe ne. Dayika xweza got hûn bi dilê xwe ne. Hûn dixwazin bilîzin, dixwazin razin. Biborin ama têra me kir. Belê şagirdin hal vir axaftin. Axaftin di navbera pela û xwezayê de ye. Dayika xweza. Li vê derê me got mijara waneyê me destpêkê zimanê Kurdî me destnîşan kir. Mijara me çi ye? Xewa li bin kulavê spî. Rojekê payîz hat û dinya hênik bû. Me got li vê derê hê wek kitayekê in destpêkê binivîsin vê derê temam bikin. Hêdî 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 ber bi sermayê ve diçû. Daran pelên xwe diweşandin. Ji dayika mezin xwezayê pirsîn. Em gelek westiyan e. Ji havînê ve em dikar dene. Pêwîstiya me bi xewê heye. Em dixwazin demekê razin. Xwezayê got bila. Xwe amade bikin ez ê ji were kulavekî spî rê bikim. Pelan got em ê çi bikin? Dayika xweza got hûn bi dilê xwe ne. Hûn dixwazin razin biborînin. Hûn dixwazin bilîzin, dixwazin razin. Li vê derê axaftin di navbera pelê dara û xwezayê de heye. Çi heye tiştê vê derê de yanî tiştê bo ser me nû ye. Cotxal. Cotxal yan jî hinek jê dibêjin xala cot her du jî dibin. Ji ber her du jî xwedî wate ne. Dema ku em baş bala xwe binê de. Dema pel dixwazin biaxivin xala cot tê nivîsîn. Dema xweza dixwazê biaxivê dîsa jî xala cot tê nivîsîn. Dayika xweza got xala cot hat nivîsîn xêzikek. Ev xêzik çi ye? Destpêka axaftina kesekê yan jî kesekî. Hûn bi dilê xwe ne. Ev kî dibêje? Dayika xweza. Hûn dixwazin bilîzin, dixwazin razin. Baş e? Carekî din em bi hev re li awayê xwendinê û kengekî xal, bêhnok, xalacotê bikaranîn em carekî din baş lê guhdar kir. Xewa li bin kulavê spî. Spî hinek dibin spî jî, hinek dibin spî jî. Lê em li gorî pirtûka xwe diçin spî hatiye nivîsîn. Rojekê payîz hat û dinya hênik bû. Hêdî hêdî ber bi sermayê ve diçû. Em bisekinin. Daran pelên xwe diweşandin. Ji dayika mezin xwezayê pirsîn. Em gelek westiyan e. Ji havînê ve em dikar dene. Pêwîstiya me bi xewê heye. Em dixwazin demekê razin. Xwezayê got bila. Xwe amade bikin. Ez ê ji were kulavekî spî rê bikim. Pelan got em ê çi bikin? Çi heye li vir? Pirs heye. Ne? Em ê çi bikin? Dayika xweza got hûn bi dilê xwe ne. Hûn dixwazin bilîzin, dixwazin razin. Li vê derê yanî tiştê ji me re girîng mijar çi dibe bila bibe? Ya girîng em nas bikin. Xal cot, xal bêhnok çawa tê nivîsîn. Ji ber ev dikevin beşên xalbendiyê de. Me girîngiya xalbendiyê diwaneya xwe borî de jî dazanîn. Xalbendî wateya hevokê siviktir dike û têgihiştinê xwendinê hêsantir dike. Ser û binê hevokê û cihê ku bêhna xwe lê ve dide nîşan dide. Dema em mijarekî meyzênin ne xal, ne bêhnok, ne cihê bênvedanê, ne cihê pirsê ew xala me nayê fêm kirin. Ji ber vê yekê xalbêhnok biborînin xalbendî bi giştî roleka pir mezin di mijara de dilîze. Ji ber vê yekê gerek em baş bala xwe binê de. Em yanî wate ji me re ne girîng e. Wateya mijarê kîjan mijar dibe bila bibe
لێ بەلێ تەنێ ئەم ناس بکن چاوە بنویسن کەنگی وا خاڵا وا بهنووکە وا جۆت خاڵا بکار بین ئەر ژی لێ زمان بەدگەرێ کەسێک ژوەرا پێ بخوێنێ کەسێک کەرەمکە ڕۆژێکی پاییز هات و دنیا هێنی بوو هێدی هێدی بەر bi sermayê ve diçû daran pelê xwe diweşandin ji dayika mezin xwezayê pirsî em gelek westiyan ji havînê ve em dikar dene pêwîstiya me bi xewê heye em dixwazin demekê razin xwezayê got bila xwe amade bikin ez ê ji wera gulabekî spî rê bikim pelan got em ê çi bikin dayika xweza got hûn bi dilê xwe ne hûn dixwazin bilîzin dixwazin razin هەر بچی کێژی دکارێ بخوێنێ کەرەمکە وانای زمانی کوردی مژار خەوا دەبین گولابێ سپی ڕۆژێکی پاییز هات و دنیا هێنک بوو هێدی هێدی بەر bi sermayê ve diçû daran pelên xwe diweşandin ji dayika mezin xwezayê pirsîn em gelek westiyan e ji havînê ve em dikar dene pêwîstiya me bi xewê heye em dixwazin demekê razin xwezayê got bila xwe amade bikin ez ê ji were gulavekî spî rê bikim pelan got em ê çi bikin dayika xweza got hûn bi dilê xwe ne hûn dixwazin bilîzin dixwazin razin هەر بژی کەرەمکە خەوا دەبن گولابێ سپی ڕۆژێکی پاییز هات و دنیا هێنک بوو هێدی هێدی بەر bi sermayê ve diçû daran pelên xwe diweşandin ji dayika mezin xwezayê pirsî em gelek westiyan e ji havînê ve em dikar dene pîwîstiya me bi xewê heye em dixwazin demekî razin xwezayê got bila xwe amade bikin ez ê ji were kulavekî spî rê bikim pelan got em ê çi bikin dayika xweza got hûn bi dilê xwe ne hûn dixwazin bilêzin dixwazin razin هەر بژی نها jî em wanaya xwe jê bibin em hinek tiştên girîng hene bînin ziman bes berî ku em bi dawî bikin vê derê xebatên amadekariyê hene dema em dixwînin jî gerek e hinek destûr hebin yani ji ber çima em her zimanekî her em bêjin awayê xwendinê û têgihiştinê em bi rengê xwe bibin li gorî keyfa xwe em ê mafê wî zimanî yan jî wê agahiyê yan jî wê zanistê nedinê de ji ber vê her tiştek destûr jê re heye di nivîsê de jî destûr heye di xwendinê de jî destûr heye xebatên amadekariyê dibêje dema tu pirtûkê yanî mijareke em bi hevdû re dixwînin pirtûk li cem we heye em jî li ser masê dinivîsin dema tu pirtûkê ji pirtûka xwe bixwînî yan jî tu rajê wêjevanekî ser wêjevanekî lê kolîn bikî yan jî tu dîrokekî bixwînî gerek e rêbazên xwendinê hene ev xwendin yani tu çawa bixwînî ji bo çavê te neêşin tu newestê hinek agahî hene em ê ji were dest nîşan bikin dibêje bi qasî 30 santîmetreyan pirtûkê ji çavên xwe dûr bigirin û bixwînin bi qasî 30 santîmetreyan pirtûkê ji çavê xwe dûr bikin û bixwînin ya duyemî dema hûn dixwînin û guhdarî dikin rastrûnin dema hûn dixwînin guhdar dikin rastrûnin nabe em yani pişta xwe xwe her bikin yan serê xwe ev hinekî tevlî heviya di mêjî me de derdixe ya sêmî dema hûn bêdeng dixwînin çavên xwe fêrî xwendina bilez bikin dema hûn bêdengê dixwînin yani di dilê xwe de dema tu bixwînî çavên xwe fêrî xwendina bilez bikin ya çaremîn mijarê bi dengekî xwezayî bixwînin di xwendinê de li vana hişyar bin mijarê bi dengek xwezayî dengê te çawa ye bi wî dengê xwe mijara xwe jî bixwîne dibêje hinek tişt hene gerek lê guhdar bikî tilî û pênûsa xwe li ser rêzika negerînin
نها برانی شاگردیم تابت اف چوچک ام بیجن خوا لبن کلاوی سپی تلی یانجی پینو ساقا لسر خیزکا نلبینن یعنی نگرین نلبتینن سری و دستن خوا نلبینن نه دستی خوا و نه سری خوا و نابکون بگرین یانجی بلبینن جبو خوندن هوا حسانتر ببید آلیه تندرستی دجی ون زونه کهون جاره گدینم بهره وانا دوباره بکن خباتن آمده کاریه بقاسی 3 سانتیمتریان پرتوکه جی چاون خوا دور بکن و بخوینن یا دویمیم دما هون دخوینن و گهداری دکن راسترونن دما هون دخوینن و گهداری دکن راسترونن یا سیمیم دما هون بیدنگ دخوینن چاون خوا فیری خوندنا بلز بکن دما هون بیدنگ دخوینن چاون خوا فیری خوندنا بلز بکن مجاری بدنگه که خوزایی بخوینن و لهنک تش هنه لوان گهداری بکن تلی و پینو ساخوا لسر ریزگان نگرینن تلی و پینو ساخوا لسر ریزگان نگرینن یا چارا سری و دستین خوا نلوینن یعنی دماتو بخوینی نابگود سری خوا بلوینی یانجی دستی خوا راست رونشتن پرتوکه هنک شعبی مدور بیش بو تندرستی اما یعنی جوانتی و تمنک بچوک و تشتان نشو بینن اما زو بکوین یعنی یان تی برچاف که دینه یان پشت تیشه یان سری تیشه جبروی ام هاش با هبن وی گلکی باش بی ابجید کوی بشه زمان ده ام تجربه بکن اونجی باش گهدار کن دست بگی راست رونن هرکس تمام وانا زمان کردی مجار خوال بن کلاوی سپی روزی که پاییز هات و دنیا هینک بو هیدی بر بسرمای ود چو داران پلن خوا دوشاندن ام دسکنن جدایی که مزن خوزای پرسین ام گلک وستیانه جهاوینه و ام دکاردنه پیوستی اما بخوی هیا ام دخوازن دمک رازن خوزای گود بلا خو آمده بکن از جواره کلاوه کی سپیره بکن پلان گود امی چه بکن دایکا خوزا گود هون بدلی خانه هون دخوازن بلیزن دخوازن رازن و ناسکر چاوا یعنی دما یک جواره بی بخوینه جی بدنگی خوی خوزای چاوا دا آخافتن دل حوالی خوره دمالی دا آخافتن دیگه ده خوندنی دا جی پیرنگی کسی که جوت خوازه تجربه بکه شنها اب آگاهی الگوری و آگاهیت کاری الگوری بیب مشی کرم کام جوان خوات بن کلام سپی روزه که پاییز هات و دنیا هیدک بو هیدی بر سرمایه و دچو داران پر انخواد وشانده جدایی که مزن خوزای پرسی ام گلک وستیانه جهادینه و ام دکاردنه پیوستی اما به خوی هیا ام تخوازن دمکی رازن خوزای گود بلا خو آماده بکن ازش ورا کلاوکی سپیره بکن پلان گود امی چی بکن دایکا خوزا گود هون بدلی خونه هون تخوازن بلیزن تخوازن رازن هر بيجي رحتي تذهبوا يعني ترحت بيتبدنجي خو خزايد قوتيان دنگه خود خوزایی لی اب دستوری کت دانا ما هیز خوش کوک هيدي لين هو كشاگردن رفيع كي جنها دون باتشتا سروا بيك بين رفيع دوسي يعني ام بيجن سرتاي بگشتي ون va آگاهیا بدنا انا قالوا تبيجي وي سربك بنيان شوار وقت جبر دستيك يا ورفيع كينا وي بسربك اللي اما ام فير بون ام ودنگي خود شيء بكن انها بعربي تبوتن مصطنع ام اصطناعي ام علم يكون اصطناعي الدنگي خود ليكو ام شاگردي خود فير بكن سر فضا خود كوين ويت بيش روجه ده بهتر بسر كبن جمع بله سر كابتن جوارك كي جيت خوازي بخوينه كرمك خوال بن كلابس بين روجه بايز هات ودنيا هينك بو هيدي بر بسرمایه و دچو داران پلن خود وشاندن جدایی که امازن خوزای پرسی ام گلک وستیانا جهاوینه و ام دکاردنا پیوستی اما بخوی هیا ام دخوازن دمکی رازن
خوزای گوت بلا خو آماده بکن از جوارا کلاوک سپی ری بکن پلان گوت امی چه بکن دایگا خوزا گوت هون بدل خونه هون دخوازن بلیزن دخوازن رازن هر بجی کیجی کرم کن خوال بن کلاب سپین روشه که پاییز هات و دنیا هینک بو هدی بر سرمایه بر چو دارا پلن خوا دوشاندن جدایی که خوزای پرسی مزن جدایی که مزن خوزای پرسی ام گلکی وستیانا جهابینی و ام دکاردن پیوستی ام بخوی هیا ام دخوازن دمکی رازن خوزای گود بلا خو آماده بکن از جوارا گلابه که سپی ری بکن پلان گود امی چی بکن دایکا خوزا گود هون بدلی خونه هون دخوازن رازن هون دخوازن بلیزن هون دخوازن رازن هر بجی هون دخوازن بلیزن دخوازن رازن جاره کدین امی دوباره بکن وانا زمانی کردی مجاره ما خوالبن کلاوی سپی روزه که پاییز هات و دنیا هینک بو وی داره بهنوک توننه هیدی بر بسرمایه و دچو هم تسکنن داران پلین خود وشاندن جدایی که مزن خوزای پرسین ام گلک وستیانه جهاوینه و ام دکاردنه پیوستی اما بخوی هیا ام دخوازن دمک رازن خوزای گود بلا خو آماده بکن از جواره کلاوه که سپیر ری بکن پلان گود امه چه بکن دایکا خوزا گود هون بدلی خونه هون دخوازن بلیزن دخوازن رازن بله تماشاوانین هجا نهاجی ام گهان داویا بیوانه ام بهوینکو و سودک باش جوار گرت به ملی خواندن نویسه ده اون آگاهیه که مدست نشان کری الگوری و آگاهیه بمشن بشوپینن اونه برنگه کی باش خواندن نویسا کردی فیر ببین نهاجیم خاطر خوشوات خوازن و حتی خلق بدن من خیر و خوشیه ده بخمل وروشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل وروشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی